Another Kenyam, Bia Kamalka no online TV channel to concaler tijidit bana link jan guasame. And wale shanka well dish kapai dish ron kina dangro with the jan dangro with the dish bana lerame killer tin bana ganyo kel. To concaler shukongwan ki dish to concaling kajan guasame. Deji jogono jen nyuaka kaneri ko ken ko de ler titi de kan chamala chub gwasnetin gor kon ken go de ko ten ko titi gor kan liango gwa gor jen wo jin ba dere kan nyuak kaneri ko ken ka dere shara ba dere ja to be ko kam micheler chejaling bana chure ler kam danan ban ga jen gwasame ashtimen chan ngani won an walle chanka weldich Changa wal diech ka fay diech ron kina dangro wide jan dangro wide diech jan changa dana ban ler ma ban jelinga jan ler nyam ban lat ban roiche ke kui man tuok ka fan gak kule la Greater Apnal State guatan tiek ke jonglei chana ngaje no to kor ngwante ke tene winimi an ler ban linga ban roiche ke kui SPLAIO Muraike a Comrade Major General Majogai Kajo dana chalat ka kui Major General Majogai re which kamalakal gwatiga malakal chalado jen chicken atar kene diel chicken ka kep ka piji kanti chicken ka kep chicken tat chicken ka jo chicken SSPDF ke RSF ke Uganda People Defense Force Chicken South Sudan People Defense Force chicken ka jojen winemi ka tar kene dia chirga me ngai kono chicken kon ju Kenya mne shu ka brodian bon woiten anta mashala do ken chicken gwad mo chicken kef ka jodan shalat gorjen wo de yena ngaje nonam Piji County wat under control of SPLI wontama piwir mo chalka Major General Majogai chala do chicken kori gana teran gwad mo cha tet ken jang cha yu joj ka tar kene deal so jo me jen jo dana gor kan no de kon ling konitin kon tin gor ge je no de ro entity de kan ngaj ke de kan mandan le ro de kan ngaj kon no SPLI go ngode la got konin tigatin la ka maka dundo wala kan kum ke ma yadi la kana jo jok ke la kana tag jok cha jo me cha jalat ko de jangaj ene dialtin kon tin no jen o de kan leren kon lat ko de kan kaling bana nyogo wo ka lerden ka do badan ande kon raikeje lerden ban lingwa same jo mishalat jo shalat jene wane ne jigdu kamun re wich ka juba kire wi so Sudan la mun danen dorin sheng natin wa jigdu ka je bumelong tiang ne jigdu kamun Rewika Khartoum Lamiti Rewika Sudan ka gwase dan chala do tiake long wudenen yeneme a Professor John Akech Professor John Akech ramkel mangai kelong lo queer ka university ala jam Juba ke Juba University jajo kularno ne jigdu kamun rewika Juba bume long tiang ni jigdu kamun rewika Khartoum jen chala do shamunde shajamach dong charwal kanan gwatmo chamune yaye majalo tele long me lat so shamun mo chaja kana netin kon tin maikamon rewika Juba jen ko lo lare no ala ne wan panya wo bi mun be je ka Juba beje long la beje long jen chala ro ngwani Khartoum ko dere mun dere jiktin ko dere mun dere jek re wich ka so Sudan ki ka Juba cha jo mo cha jakwen bana medien me bana nyoka million kone re ler ka mi bene ne dinen yen ka ti gwasame ken kaman kala din kan menati waken keneri sha kwain ko ba kan yech ka ta dana de security da let ke je ki ta dan de ka na ganga jere wi ka so Sudan kaman cha kula lad lonka ka kane de tini waken wode ko den gang ka wuni ki ene kormu be kaman mala chal ke gender based violence teme cha kula gwasa me je yewan ne ti wa ke UN women kene de kon ti la men
wa cha project cha kamrar ka kwidian cha 600,000 US dollar cha ka kamra la yu to la yuti ba men ba ngi ka rewi ka juba ki rewi ka so Sudan $600,000 1 kelong yuti kine to kurdang bakel US dollar tinge kene men ka shit kamishane no men ti ka cha kwanyen go bugurudian gang ki de kalat ka security sector waken de ka lere wi ka juba ki rewi ka so Sudan kelu ka do badana de wi de gang ja chi UN chicken me chicken lat ko ba men ba ga promote ki ba ga kamnial ka security sector Canadian content ganga wit ketin ganga namu gu yere winten kokien la men la ka lat ka police ba lat ke te kokien gotung wande de reten ko biken wit biken kula gang ka boren gang bane ko shiran chaji bela la rejek showdu ki ramde kapin gwadande kapin tino la ka ngeke ajen la UN tem la project la ka kamra shentem raina cha project te ja kamrar men gore long men ja kula da wane tungwan ka men so Sudanese siken malawatin siken agor no ba ka train ka project te ka project go so ram te ka so Sudan ka juba okay ka yambio ka malakal ka Eastern Equatoria ka ne dialati wan me project ke milat ke UN peace building fund ko ba men ba ka nge ke police ki do me de ken rodin matre ganga je dong de ka police ni de ken we de ken ganga do dan de ken ganga je cha jo mo cha jala no national NGOs chiro ne yale ka ko ba men ba ka promote ka ba ka loka do dan de ka ro ganga je jen do dan sha la de no so cha o ba ka re ka yo ka do dan de ka ro lonka je jen kwa 600,000 US dollar kwa yale ka je mo ko ba men ba ka promote ka do badande ka ganga je jo mo gorno de yen ling ka jen le harame ko ngai ko na gwano tidiality gor ko no ba ka len ka ko sam project bo de tana de ga ne tin ka do badande ga tin ga je jo de ne ban nyom ling ko na jo mene te ga jo mo gorno ba nyaa kel gwata me jo ban ling gwa se me wude me no wude go ko na me jen akwar ka United Kingdom jen charoi ke changa dio ke Wednesday che kum so Sudan che je ko de ken Dr. Machade ken alon che UK ke United Kingdom che kan kum so Sudan jogano la first by president Dr. Machade jelon chakir ma yadi chaja jok cha jogano do badanan be rikten kontore wika so Sudan tem do big rodin kapchonga je enemy si Dr. Machar ci ja konlon ka biya raj biya tike meeting ni ko do brande malde lat ke je ko mi lade me point jin ke ma yadit ke president kir ma yadit na me violation ke 2018 peace agreement e dane shatan ci ji United Kingdom ci ka raj me ci kan ladno joken kirno lon Dr. Machar ala United Kingdom te ka mi ci kan ladne ka gwase dan ci kan kum so Sudan ci kan charge ke yotu ngwana long ke ala yure to ko yure konte cha la do cha den kum so Sudan ka gwan me chiwe yure cha den to ka yutu gorken kan tama ka kum la kum so Sudan yure shop ke 657 million US dollar kan ka yorpin yuti kudang bakalu jendan dech yude barrow million 657 US dollar US 657 million US dollar to gorka kum so Sudan anyok chikan lad no ken chikan be jere wi ka so Sudan men mi so Sudan je te kamal no aden ku ken kele jogan tame gorno jin bi Dr. Machar bi jaloin ko bi mal be ben ko en ko ingwene chetak ko ingwene ngam be akon fit kaka yen dangro chana jo me menling ba gwata me. We urge a return to dialogue and de-escalation, and that includes an immediate ceasefire and the release of political detainees detained by the National Security Service, NSS, and that includes the first Vice President. Shika jo me jikana lat chimishalinga akwara me ala Ambassador Ashley ajen jo dana shalat. Ambassador British Ambassador mentere wika South Sudan David Ashley wude me shale David Ashley ajaram dan lado de South Sudan
opposition leader Dr. Yang Machade Jalun kana all the political prisoners in kona sha yen ko de maldereben tiga kima yadi den ode kana mode kana lat so jo me janjo dana gorde nywa yakel an bana nyoy digal rodien biate kamal bye bye